tsara ila uya nkarhi mingisero mkanalo FM ni ngoti mina tsentsena kubela wara ya khomemberi nhlekani mingisero mena kuhlanganisa ku ranga ngisala xitichi xi rikonga ku ngisalo la Gauteng eMpumalanga na West Limpopo na wikuma ku audio streaming ya mkanalo na fm.co.za na ku raka Afrika Wa Vulavula itaka wena thiri la studio 1 masingita mall agyani ila nga khona nhlekani lo ina kufumela ku rikwala ngoko mingisero meyo ime kulunga kula tatwa ku khomeleni kana ku rako Afrika Wa Vulavula ku msumbono ku tetana mo melerisi ncindani Eric Mabasa foma tsunga ku fika ka hafu kupela wara ya nwa nhlekani lo na kufumela ku rikwala ngoko uyime kulunga kula tayitisela mahungu hi ku ya hi ku hambana ka wona hi ndlela leyo makankulu namuntlha ekusunguriwa ka mavandla ya tipolitiki ya ku hambana kuna vandla rintshwa lera ku sunguriwaka xana swi nga va swi vula yini leswiwani ka timhaka ta nhlawulo na xidemokirasi xa Afrika Dzonga Prof Themba Sono va yime kulunga kula ta hi pfuna ku twisisa mhaka yeleyo xiphiqo xa Afrika Dzonga hi leswi va nge ri i ku nawu va ri xiphiqo ku va ku ri vanhu va landzela nawu xiphiqo khale a ku fambiwa timovha ku ri hana ti-speed hump swi tiveka ku la ku famba ku 60 i 60 la ku famba ku 20 i 20 kambe se swi ku ze ku vekeriwa na ti-speed hump hi mhaka ku vanhu va landzeleli nawu i mintlhontlho leyi nga koho hi ndlela yeleyo se hi lava ku ta twa ku n'we miri yini eka timhaka ta ku landzeleriwa ka nawu ngopfungopfu langutani sweswiwani a gold one mining na koho ku na hoyi leyi fambelanaka na timhaka ta ku va vatirhi na vo va ka komisa ku vilela hambi va vilelela nawu kumbe va vilela mali matsundzuka leswi SAA yi nga lerisa vatirhi ako i swin'wana swa leswi swi nga xiswo hi ndlela leyi se a hi ku tumingisera wa mina 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 na ku Afrika Wa Vulavula mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi Afrika Wa Vulavula vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya Rixaka ila hi nga kona mingisero mkanalo na FM tari timhaka ti tele leti hi nga vulavulaka hi to yin'wana hi leyi nga le ka mahlohlwane ka mahlohlwane ku na ku vilela kukulu ka ku va ri ku na ndhawu yin'wana ku xavisiwa ku byala a swi twisiseki ku mpfumelelo wa ku xavisa byala ndhawu yoleyo la Sasalamanda yi huma kwihi mhaka yin'wana leyi nga ta yi sala ndzhaku hi lavisisa loko swi koteka hi ta kuma na vona tatana Eric Mathebula lava ku vuriwaka ku hi vo n'winyi wa ndhawu leyi ku xavisiwa kona byala lebyi va nge ri swi vaaki ve le ku xanisekeni ku ya hi voho van'wani va ri timovha ti tlumba makhumbi ya voho tigede ta voho va pewa huwa swi swa muxakolo se ta va kha hi languta ku xana ndhawu leyi ku xaviseriwaka byala leyi yi vulavuriwaka hi yona la ka mahlohlwana ya ringanelake ku va yi va koho ku xavisiwa va yi kuma langsese ya ku va va xavisa byala ka ndhawu yoleyo swin'wana swa leswi nga ta va swi kha swi landzeleriwa hi ku ya hi ku hambanahambana ka masiku ku ya emahlweni kambe ke a hi ku twi na wehe mingisero mehe ku timhaka leti u nga na toho ku nga va ku ri tihi eka nhlekani lowu 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 0657443911 hi kota ku twa tlhelo rin'wana ra timhaka leti nga koho hi ndlela yoleyo ku na timhaka ta ku cinciwa ka mavito va Limpopo ve le ka mapfhumba ya yalawo va ti vitana geographical name changes lava va nge le ku languteni kusuka ka ndhawu leya timhaka ta vutshila na ndhavuko Limpopo ve le ku languteni na swoleswo ku lava twa ku nga va ku na tindhawu ti nga cinciwaka hi ndlela yaleyo kasi un'wana muyingiseri na ye hi vulavula hi timhaka ta police station ya Giyani ku ri a yi le ka xiyimo xa kahle xi veka nghozini maphorisa na vabohiwa xikan'wekan'we hikokwalaho ka ku va tindhawu leti va bohiwa va tshamaka ka toho kumbe va vekiwa ka toho a yi vi yi ri ka xiyimo xa kahle hi ndlela leyo se hi ta ringeta ku hlangana na va xiphorisa hi ku ku na maveriveri ya ku a ku ri na project ya ku akiwa hi vuntshwa police station liya mi ta tsundzuka ku ve na nkama n'wana yi nga hetelela yi vitaniwa MW Makhuvela police station liya ivi ku va na hoyi ya leyi nga hetelela yi va kona yi nga ri ku va kona ka hoyi loko ya ku hetelele ku endla leswaku ku va na ku yimisiwa ka ku ya mahlweni na ku akiwa police station liya kambe i swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi langutisa ku ya mahlweni la ku ta twa ku endleka yini kambe na n'we mi tirhaka ka xiyenge xolexo ku na minhlangano ya vatirhi yo fana na va Pop Crew va Sapo Sapo mi endla yini loko xiyimo xi tano loko maphorisa va kha va tirha ka xiyimo xo tika hi ndlela yeleyo mi va pfuna njhani
ku swin'wana swa leswi vukona bya minhlangano ya vatirhi yi va ku yi ri xiswona se swi vutisa leswi hi nge le ku vutiseni swona hi lava ku twa kun'we mi angula ku yini 0860 002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za mavandla yantshwa ya sunguriwile ya tipolitiki i mana a tsundzukaka vandla ra tipolitiki a va ri vitana KISS i mana a ri tsundzukaka vandla ra tipolitiki a va ri vitana DAGA ma heleli kwihi mavandla lama a hi tivi swi vula yini leswi ka xidemokirasi xa hina xa i ko ku kula ka xidemokirasi kumbe swo hi nyika xifaniso xin'wana lexi kumbexani vinyi va wona mavandla lama ya tipolitiki va nga laveki ku hi vulavula hi swona ke 0860 002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we ka timhaka leti hi bulaka hi toho ku nga va ku ri wihi tsundzuka miyingiseri wa mehe u nga kandziyisa na rito ka 065 744 3911 ni vone un'wana a ni rhumele video yin'wana na ha rindzele riqingho ro sungula laha ni vone un'wana a ni rhumele video yin'wana ya le nkwini ya mahembe a kombisa timhaka ta ku ongeti va masipala va thola maphorisa kumbe varindzi loko vanhu va nyikiwa mati a ni tivi ku kahle ku endleka yini hi byeleni n'we mi tivaka swo tiva hi mhaka yo yeleyo ku endla leswaku loko hi vulavula hi ta vulavula timhaka leti ti nga na nhloko na ncila ay xin'wana hi lexi mpfula yi nini laha ni nga ko ya ha ri kunini loko ri ka u swi tivi hikokwalaho ka yini ni vula leswi hi ve na nongonoko laha vhiki leri nga hundza ni ta vuya ka wona ku na miyingiseri loyi nhleka papa minjhani hi pfukile minjhani hi pfukela khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'we ni lava ku va na rikinyana ka leswiya mi nga swi khumbanyana swa ku masiku lama ka ha hlayisiwi nawu ku ze ku boheka ku vanhu va endla tintambu aka emapatwini ku enforce nawu leswaku lexi ni nga xi vulaka i ku vaaki a vo n'wi decide ku landzelela nawu a va boheka hi mhaka ya ku nawu a wu enforciwa a va sindzisiwa ku followa mfumo lowu nga ka wona muntshwa wu too soft to be honest a wu swi koti ku enforce nawu at all so a va nge swi koti ku landzelela nawu because hi hambanile hi hambanile hi mahanyele na matwisiselo ya swilo so loko ya ka nawu ku na lava nga na responsibility ya ku enforce nawu a va wu enforce ku nga ri na misi ya xitidambu at all because nawu wu enforciwa loko leswi ya ku ifamba apatwini nga bohangi safety bag a wu ta panichiwa if i regreta wena na leswo so problem i mfumo wa hina wu soft ngopfu se loko mi ku mfumo wa hina wu soft ngopfu mi vula yini mi vula hi ndlela yihi hi ku ma anakeni maphorisa va kona se loko ku ri maphorisa va kona ku cince yini a ve le ku eka leswi a va fanele va endla swona ma vona laha hi le ku hanyeni kona loko va ku public smoking a yi laveki na loko va ku ya laveka fana na loko va karhi va ku a yi laveki ta vona munhu a karhi a ndlela ekusuhi na police station a karhi a humesa ximoko xin'wana na ku lohisiwa ndzopo mara ku nga ri na nchumu lexi humelelaka ene vanhu lava nga n'wi languta va dzaha va swi vona ku a ku na action leyi a tekeriwaka yona swi vula ku vanhu valava na vo va nga endla mindzuri eka ku heteleswi swi komba ku nawolo exist at all antiko ani mari okay na ha ri koho ni mi twile swinene ni khensile swinene nkarhi wun'we enkomo i mhaka yin'wana ya nkoka leyi va yi taku na yona miyingiseri laha ku nawu na khala wu ri koho vanhu nawu a vo ka wu nga sweswiwani phela ku za ni ku nawu wa tika masiku lama wo landzeleriwi ku ani hambi phorisa ri nene ku ri hlamula wu nga to ri hlamula njhenjhe sweswi vanhu va swi kota no tidlimbeta phorisa swi tlhela swi nga vuli nchumu se n'werini 0860 loko na ha rindzele un'wana miyingiseri na ha ku tsundzuxa hi timhaka ta nongonoko loyi hi nga va na wun'wa evhiki leri nga hundza va professor Hlati va tile kwala moyeni walowo va ku hina hi lava ku phahla hi na xiphiqo xa timhaka ta ku a ku le ku neni mpfula ku le ku hiseni
hi lava ku kombela ka mutumbuluxi ku va na mpfula se ku helela ka vhiki a ku ri mpfula ntsena tindhawu leti se mirhi yini sweswo swi yo kotlanisa kambe vavhimbi va ta maxela va nga ri ku vuleni nchumu hi ku ku ta na mpfula vhiki leri a tivi na mina mi vutisa a hi swi languteni na swo swoleswo 0860002543 tavi ya yisa mahlweni teka riqingho rero kambe ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. kambe mi tsala hansi advert yaleyo tatana Ncindani yaleyo ya swibigiri nga onheriwi ririmi ririmi leri ra hina leri hi fanele hi ri xixima yi tsaleni hansi hi ta kota ku vulavula na sesi Rose va yi susa va ya va yi endla futhi hi le ka haxa hi Xitsonga la hayi nyakanyaka leyi hi yi twa la kambe hambiswiritani hi khomeni muyingiseri wa mehe we u landzelelaka timhaka ta ririmi reru ku va hi ku tlangele nyakanyaka yaleyo yi ta lulamisiwa na tshembisa hi ta yi sala ndzhaku hi kota ku lulamisa ririmi ra hina ku na un'wana muyingiseri loyi Tshungu elo sabona xaro loko a ni nga dyangi vuswa ni ta lava mi va hosi ya vadzabi xinavetiso xexa xi ri ku ni karhateni se hi nga vulavula hi xona hi ni ku i ta swi twa ri ta fika siku a xi fiki tindleve ta swivara a ni mpela xi ti fikile ene loko ni heta sweswi va ta fona ni ku ni te yini yi kha yi tikisa swivara ka hi lavi nyakanyaka ka ririmi leri ririmi ra hi fanele tinyungubyisa hi rona hi swo leswi mi tarisa swona ka backline masweti kumbe le ndzhaku leswi a va khomisa swona va banda va pirate mari yimelela ririmi leri a ni swi tiva ku nyakanyaka le mi ta yi vula nevertheless mo ni dyana ka hlokomhaka timinete timbirhi ni nga vula leswi swa nawu leswi mi nge nawu a wa ha hloniphiwi nawu a wu hloniphiwa hi nga hlawula mfumo wa xidemokirasi lexi hi vulavulaka hi xona xa vumbirhi munhu i fanele a languta ku loko a kuma xilo xin'wana na xin'wana lexi xi kumaka i ta kuma hakelo ya xona loko mi byala tinyala mi ta kuma tinyala loko mi byala mavele ku ta mila mavele a ku nga mili swin'wana handle ka leswi n'we mi nga kongoma ku byala swona ku swi mila mi ta kota ku tihlayisa hi swona swi vuya na ku mfumo loko mu wu kuma mu wu kumise ku yini mu wu kume hi ku vulavula mu wu kume hi ku cinacina loko mi heta ku cinacina mi tlhe mi ya byelana ku hi cinile hi swi vonile mara kambe a hi vuyeni nawini hi hlonipha nawu se hi sweswi ni taku vanhu va bridge ya magezi swi vonaka nawu phela sweswo bridge ya magezi lomu bridge ya magezi mu hakeli lomu bridge ya magezi mu nga hakeli gezi ra kona mi ri lava mahala mi kha mi gungula mu ku ha gezi ene mi vilelela swilo leswi swi nga ri ki nawini se very ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndlwini leswi vulaka ku swilo leswi i ku tekelela loko sivara wa ntukulu le kaya leyi mi nga tshami na yena lowa xinuna mi n'wi byela maendlelo i ta ha tekiwa tintiho loko a tekiwa tintiho a tlha vuya ka n'wina a nga mi twangiki hi ku loko mo famba la patwini leswi mi nga ta swi vona swa hlamarisa swa vana lava tsanana hi ku nawu sa wa ha ri kona a ku ni papa u tekiwe tintiho hi nga rhabisa njhani va ta ka mina va ku swi rhabisisiwa ku yini tintiho ni ku tshami ta rhabi a ni lo fambe ya tilava ene swi ya pitori swi ya teka va 10 years na ku endla application ya ku kombela president va n'wi ndlela amnesty a swi koteli ene nkarhi wolowo matirasi xikwembu xi ndzisa ku yini ku huma ntirho wa vuhaxi ku huma ntirho wo tirha kahle lowu a wu ta kota ku ti tirhela ehanyi na ndyangunyana wa wena xavi na tidomestic i karhatiwa hi ku tintiho ti thyakile se ni ta hetelela hi ku vula leswi xin'wana nawu karhi yava mati va ni tweni vilelango a hi swa khale leswi ni la ku ta mi byela ku mi vandzeka riqingho ni ta ni huma hala vuxeni n'we ni tiva ku ndhawu hala hluvuka high school a ni huma hala maroleni loko ni fika laha ku ya ka taxi renge ya laha ku ya laha ka nge vutivuli vito nto taxi leyi nga kwala ka yi khomeke hi matiko ya ka hina kwala ku ya eka micetweni misa un'wana i busy i le ku lweni na n'wansati mani va le ku bananeni va yisa va le ku beka makwele a va yi ku lamuleni mani ma tiva misa vuya ene na swi vona ku tinqimbi
ti talela ka lowa xinuna I wa tsandzeka mfana luya loko a tsandzeka a teka ku ejinhonga jin'wanyana a sungula a va le ku lamu se ni za ku ni ya nghenelela mina ani ni swi dyondzerile ni swi yele xikolweni lexi nga ni vilerisa vanhu a va lamuli vo hlekelela va ba maphela loko ni lamula sesiluya ni ya kuma ku misale famba hi bage ve ri tshama la basani ka micetweni I kha avuya se ni byela ku sesiluya ni ku nhlana ku I tsutsuma I ya ka n'wina khandziya taxi ni ku a nge ku landzi ka n'wina na a ku ta ya a nge ngheni va kona papa hi mbilu ni ku na ti-case tin'wana loko vanhu va hola va na vavanuna va vona va dlayisa vatswari va vona loko kon'wana a ya fika le I dlaya xikhebyana na xikhalabyana ni hete ni n'wi vutisa ku I ku lovorile leswi nge I nuna wa wena na a nga ni lovolanga na investigate a nga n'wi lovola I le ku bukuteriweni patwini I handluleriwa leswi swa swikete na swikipa ene loko ka ri handluleriwa swilo leswi a nga lovoriwangi I bisiwa leswiwani munhu loyi a n'wi baku I na ti-previous na conviction loko nene a kambisisa ve ri I huma kona a ri loko a nga ri matachi a ri le Sun City se swa hetelela lexi nga ni vava ngopfu a ni te ni byela sesilwani ku famba sweswi khandziya taxi liya hi ku mina ni bisa ni to ku heleketa hi nexe satellite ya maphorisa ka bungeni ya pfula nandzu ku ta kota ku va byela ku mina ni witness ya koho ni mbhoni mani loko ka ra famba va mhani lava va tiva mfana luya ene le ku vuyeni loko bukutela lowo vuya tijele loyi va khoma sesiluya va ka mhani kuloni vatswatsi vakhegula ve ri I nga ya pfula case ta vulavula I nga va n'wi tsiva se ni ku I ya ku dlayiweni mhani luya xisa lexiya loko ni xi langutini na xikandza xexo xi pesa na gomu xi dlaye na swo dzaha xi na previous xi twantala xi la ku tlhelela se va ka hina a hi pfuneni rixaka hi lamulela va mhani lava a ni nga tshama ni hlangana na swona na swi twisisa ku na va ka tatana van'wani va hluphekisiwa kambe leswiya a hi nga ku tindlela tin'wana loko mi khoma munhu loko mo khoma munhu mi n'wi kombisa leswiya ma ta endla yini a ni swo swa ku banana ku I le kwihi loko a fika le I ri I biwile loko lava va ta kambela lava va rhangelaka xiphorisa sa xi nga ri amampeleni xiphorisa xa kona xona munhu xiphorisa ri famba ri nga mbalanga xidloko patini ri nga ri dzaha fole a ni swi tivi mina sweswo loko xi fika le va xi bisisa xiboxo xi ri ni biwe hi peluka va tsalatsala swa xiboxo se me ni fanele ni ya tenga na xiboxo lexiya ni nga xi khoma se swi ndleka ku meme ni nga na nama se swi fanele swi langutiwa loko la ku kusa a no yima na vanhu lava mfumo wa xibunu nkarhi wa xibunu loko hi ri ku tirheni na munhu a nga ta n'wi kuma xitarateni sivara ku heta ka mina exitarateni lomuya hinkwako va Alexander hinkwako inkomo 100 xiyimo xo tika swinene mingisero me xiyimo xo tika kumbexani hi ta twana we ku ri yi nawu manawu nawu kambe byi ri tani mi nga rivali vandla lerintshwa ra tipolitiki ri simekiwile ximfumo va ri change starts now 0860002543 sala timinete timbirhi nga ha kuma un'wiseri wun'we la hi famba na hina hi nga se fika ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo wa sesi lilian hlabangwana kusuka kwalano hi ta va hi ya mahlweni eka 0860002543 nongona ku ya Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntirhi ku tisela wona t kusuka masingita mo la ku nga na mpfula namuntlha la a Ben Store hi ndlela yoyeleyo hi nga kuma un'wana cintani kwalano inhleka hakuna munhu la hakuna munhu kambe ke meriyeni n'wina na hi mavandla ya tipolitiki lawa ya sunguriwaka ya tikomba ku ku ri na ku tinyiketela kukulu ka ku va vanhu va sungula mavandla ya tipolitiki hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi bula na Professor Themba Sono sweswinyana ku nga ri khale hi bula na vona hi languta ka timhaka toleto kambe ku na Themba Sono un'wana na yena ni nga n'wi fonela mpundzi hi luwa wo loko nga ri tuka Munghana Lonene se loko ni pfa ni twengela ni vulangi swona kambe mi swi ri tani ta va kha hi bula na vona Professor Themba Sono hi bula hi timhaka ta mavandla ya tipolitiki xana swi vula yini leswiwani matiko yan'wana lawa yo ka ya nga ri Afrika Dzonga ya andzisa sweswi ka xidemokirasi xa wona ke ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta mavandla ya tipolitiki swin'wana swa swivutiso swi nga endla leswaku hi ze hi teka xiboho xa ku va voho lava hi bulaka na vona hi ta kota ku twa ku vo va tiva yini hi timhaka ta mavandla ya tipolitiki ku sunguriwa na ku ka ku va ku tala ka wo hi ndlela yoleyo tin'wana ta timhaka leti hi tsakelaka ku va hi kota ku twa
kwala ku heleni ka vhiki a kha ku vutswana hi timhaka ta ku mhaka leyi ya ku ku na vanhu va nga ya n'wetini hi 1956 kumbe 1959 swi na ntiyiso swilo leswiya ku himpela ku na vanhu va nga ya n'wetini hi ku loko mo languta movha ya 1956 mi languta movha ya nan'waka mi ta swi vona ku na ku cinca kukulu hikokwalaho ka yini swi nga se olova ku hi ya n'wetini sweswi loko ku ri ku himpela ku na lava nga tshava va jeka thekinoloji ya hlupha hi 1956 mina a reti a hi twini ku mahungu ya misava ya wara ya n'weta ya misikwini loko se hi vuya na sesi hi vuya na Prof Themba Sono kambe hi sunguleni hi sesi Lilian Hlabangwani ya sesi Lili palamende ya rixaka buti minjani hi pfukeni minjhani buti wa mina hi pfukile ku na Andros la pinga ri mbombela la inkombo ti Andros ke ndo ku hlamula katsongo la buti la ka le teka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buti pheta nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa la ku fika approve etliliniki swa lama approve munhu ku vabyanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se atliliniki va tatlisa ku yini atliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku ya va vona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala pha va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni mi twile Afrika Wa Vulavula. hi vuyile muyingiselo Munghana FM kheseli sesi Lilian Hlabangwani na timhaka ta tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona la hi timhaka ta ku sunguriwa ka mavandla ya tipolitiki i ku kula ka xidemokirasi xa hina kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke prof nhlekani mi amukeleli ka Munghana FM Nsikane amshada hinkwenu athansai change start now va ri i rin'wana ra mavandla yantshwa prof swi nga va swi vula yini leswiwani ku tala ka mavandla ya tipolitiki ya Afrika Dzonga i ku kula ka xidemokirasi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ku na swo tala hayi a ka ha ri democracy ma vona Afrika Dzonga ku na swo tala ngopfu xo sungula vanhu vo tala va lemukeli ku ri loko u lava ku kuma timali ta le henhla u nga tirhi nchumu nghena ka tipolitics nakona u nga swi kota ku pambula timali ta rixaka ku nghenisa swikhwameni swa wena van'wani of course ko fana na vo Roger Jardini loyi a nge ku cinca ku sungula sweswo hi vanhu lavo ANC yi nga va nyika matimba loko va sungula va nyikiwa ti-position ta le henhla va va ti-DG va va suka va tirhisa ti-ANC credentials ku ri va nyikiwa ti-position letikulu ka mabindzu manjeni sweswi va xurhele timiliyoni manjeni their board va ri n'wana na n'wana manje sweswi ku fana na makondlo loko a tsutsuma ka xikepe lexi xi talaka hi mati va vona ku ri hafa manjeni a hi humeni manje va ku huma hi ya kwihi vo Roger Jardini hi vanhu lava humaka ANC vo Songezo Zibi loyi a nga fuma rivandla leri va nge pfuka Mzansi Rise Mzansi na vona vanhu lava va ANC va swi vona ku ri vanhu va se va xurhile hi ANC manjeni ke va nga ti sula xaka leri ra ANC njhani a va hambanangi na vo J Naidu na vo J Randa Naidu hi vanhu lava va ri va ANC sweswo hi vona va nge ANC leyi a yi kahle a yi endleni swilo swa kahle n'wina va la ku ti sula mavoko ya vona lawa a va ri kona ka vo ANC kambe a yi vona vanhu va ANC ntsena ani vo Musi Maimane u endleleni u ri aka ni Afrika Dzonga yin'we build one South Africa vona va humi ka ANC va huma ka DA lava nga kuma ku ri no ku na vo discrimination na vo racism vo Herman Mashaba aka South Africa Action South Africa na vona va huma ka DA vo Colin Makhubele va huma ku ta vo Cope va endla swo swa ku Sara
So manje va tele lavo va vonaka ku ri sweswo switiko ra ti-politics democracy ya South Africa ya cinca lavo va lava ku va hleketa ku ri mina kumbexani ni nga kuma support tin'wana ti nga kota ku ni nghenisa parliament ni nga kota ku ni nghenisa legislature ni nga kota ku va mayor or councillor la va ringeta ti-politics hikuva na vona Afrika Dzonga economy ya onaka vanhu a va ha ri na mintirho so swa tika ku kuma ntirho so manje loko ngo nghena ka ti-politics u nga va lucky loko va na vanhu lava nga ku supportaku u nga kuma mali hi swona sweswi hi ngeke hayi mhaka ya democracy ntsena hi mhaka ya ndlala hi mhaka ya van'wana lava nga na timali va ku manje hi endla ni karele ku endla leswi swi endlaka a va fanangi na van'wani vo fana na vo Mavuso Msimang vo na Huma a yi tivi ku ri na munduku na yena u ta tlhela ku ni vuela ka ti-politics kambe a ni tshembi ku ri ta tlhela a ku vuela ka politics van'wani va to vongo to hi karele hi ti-politics hi la ku ya tshama kaya ku a swi khumbi xidemokirasi ya hina loko xiyimo xi titani prof ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku se vanhu va to twa onge timhaka ta ku vhota na ku vhoteriwa kumbe ku va xirho xa phati ko va matlangwani ntsena loko se swi kha swi ndlisa leswi ni vulavula ntiyiso manje na vona ti-ballot paper yi ta va njhani a ka ha ri ballot paper manje yi ta va ballot book ku ta va buku manje ku ri u kuma rivandla ra wena leri u ri lavaka loko u nghena ka voting booth yaleyo u ta teka nkarhi ku kuma ku ri rivandla ra mina leri lava ku ri vhotela ri kwihi van'wana va nga va tiveki na ku tiveka vo tala na lava nga ta va vhota tiphati leti to tala leti va nga ti tivi so manjeni swi ta ti kombeta ku ri a swa ha ri na ku tsaka loko u vhota ku no impela ni vhotela ku cinca so ku ta va ku ri hikuva ni se ni tele laha onge no endla cross ya mina kun'wana na kun'wana laha ni nga ku vona ku yi kona hi ku hatlisa hikuva ni nga tshami ka voting booth nkarhi wo leha ngopfu u fanele ku ri u languta ku ri ya wena hi kwihi wo tshika u suka u famba so manje swi endla ti-electoral voting system ya hina ku ri vanhu va nga tsaki yona va ku yi xurile so manje ku ta va na apathy vo tala na vantshwa va nga rhandzi ku ya hikuva sweswi vo tala vona va nga tivi na tiphati leti tala leswaku ku ta va tiphati ta khale leti nga ta tiviwaka ngopfu kambe lavan'wana lava a va helo se swi vula ku yini swi vula ku na ku va buku yi kha yi kula a yi nge kurisi xidemokirasi yi to hetela va vhoti nkarhi yi va hlwerisa ku huma loko va nghena ka voting booth ivi yi kha yi nga cinci xifaniso xa matshamele kumbe ti-demographics mayimele ya timhaka ta tipolitiki ta Afrika Dzonga prof vona swi ta fika laha parlamenteni yi endlaka nawu loko ti-politics loko democratic elections ku nga ha vi na ti-politics to hindza 10 for example hikuva vanhu va nga ha tivi na va vhotela yini sweswi vanhu swi tele ngopfu so parlamenti yi ta ze yi fika laha yi nge democracy leyi ya hina leyi ngopfu ku no hi tinsuna leti ti yaku le na le lin'we hi tivi ku ri na hi ya kwihi so a yi tirhi va vona ku ri a yi tirhi democracy leyi i democracy yo ka yi nga tivikani so swi ya koho kwaleyo hikuva after 2024 va ta tshama va ku so manje leswi hi nga teka timali to tala hi nyika IEC yi printa ti-ballot paper leto tala a hi lo morisa mali ntsena ke so manje hikuva na mali ya Afrika Dzonga na yona yi ta va scarce va ta vona ku ri no electoral system leyi yi nga nayo leyi a ya ha tivikani hikuva sweswi ka ha ri na van'wani lava vo fana na Vumusi Mayimane va nge mavandla so on endlani ku ri ku va
munhu un'we loyi a voteriwaka elexiyanini ku fana na matiko man'wana wo fana na ku America ku voteriwa munhu wo huma andhawini leyi ku ri ku va yena a ya a representa ka legislature kumbe ka parliament kumbe ka council ka minister council. So yes, sithandza ku ri democracy ya hina yi cinca. A hi tseleni prof ni le ku languteni la minkarhi ya ku tala a hi ta vulavula hi timhaka ta ku loko va kha va suka hala vandla leri ri nga ta lahlekeriwa. Sweswiwani mi kombisile ku van'wani va suka ka DA, van'wani va suka ka ANC. Ku na mavandla lama ma nga yimaka mi nga ku ya loko ti ka ti sungula ti-party leti kumbe mavandla lamatsongo lamawani ma ta onhela vandla leri kumbe ma ta vuyerisa vandla leriya. No, swi kona swi kombeta ku ri laha ku na rivandla leri nga ta huma ri na ni kumile majority ni kumile 51%. So ti kombeta ku ri swi manjeni hi ya ka leswi hi xinghezi va swi vitanaka the coalition politics. So hikuva ni manjeni swi fikile la ANC na yona yi nga kumi more than 50%. Hi nga yi kumi, IFP nga yi kumi, malema EFF nga yi kumi. Nkoka wona manjeni ko hikuva vanhu va divided. Kuna un'wana na un'wana u lava ku ri a va na representation yavo. Ku rojeleti na vona la ku ni ya parliament ku zongisi jivi vo ta lo ni ya ngeni ku ngani baloyi u ta la ku xiluva xa mina ni hona xi nghena kona ku kholi makhuwe na vona ta ku na mina leswi. So manje a vona a ntshembo ku ri ku ta va na rivandla leri kumaka 51%. So manje ni ya ka the politics leswi ni nge parliament ya hina ku nga ri kode kusuka namuntlha malembe 3, 4, 5 years va ta ku a hi cincini voting system. A ni ku hetile prof kambe mhaka leyi ya ntirhisano wa mavandla mi nga yi hoxa kumbexani hi nga tlhelela nyana katsongo ka yona ku hi le ka xiyimo xa kahle tanihi tiko ku hi nga tikuma se hi kha hi ku hayi se a hi fambeni hi ti-politics ta ti-coalition ngopfungopfu loko kha hi languta leswi nga humelelaka kumbe leswi humelelaka a city of Johannesburg, hi languta leswi humelelaka a city of Tshwane, ekurhuleni, Nelson Mandela Bay, sweswo. Swi fikile laha manjeni hi nga ta ti vutisa ngopfu hi democracy ya hina ku ri yi ya kwihi, yi pfuna yini handle ka ku nyika vanhu switulu ku ri va va ti-councilara, va ya ti-legislative representatives, va ya parlamentini, yi hi pfuna yini. Hi la manjeni vanhu va nga ta ti vutisa ngopfu. So manjeni parliament na yona yi ta vona ku ri vanhu manjeni va se va xurha hi sweswo, va se va lemuka ku ri ku endleka yini. Manjeni wa vona loko u ri na an uneducated voting population u nga kota ku fambisa swilo ku rhandza ka wena. Kambe loko vanhu va se va pfula mihleketo ya vona, va se va dyondza va languta tani, va tala ku ri swilo swi cinciwa. Na ti-coalition politics leti ti nga nghena la hayi leti ti nga ta tsakisa vanhu ngopfu hikuva vanhu ku ta lweriwa switulu and vanhu va ta se va lemuka ku ri kasi ku voteriwa leswi ho votela vanhu lava fanele ku ri va endla swikhwama swa wona na ti-bank accounts swa wona ku ri swi tala hi mati timali. So hi educated prof. Yeah, swi lava education. Manjini ke swikolo swa hina swi tirha yini, swi pfuna yini, swi pfula mihleketo ya vanhu njhani. Hi la manjini ti-educationist ta hina va fanele va ku kasi hi dyondzisa vana va hina yini, a hi va pfuleni mihleketo ku ri va tiva ku ri tiko ra vona ri njhani. Hi nga chavi ku kombeta swilo leswi swi nga wrong, hi nga chavi ku kombeta vana va hina ku ri tiko ra hina ri ta va na ku hluvuka, ri ta va na mfumo, ku ta va na kurhula, ri fanele ku ri famba tani. Education system ya hina ya ri hansi ngopfu. In fact ni nga vona ivi na la Africa continent ya Afrika hinkwayo education ya Afrika Dzonga ya ri hansi ngopfu. So ku laveka extra education. Vanhu va hina a va hlayi, loko u nga hlayi u nga hleketi. Without reading you can't think. Hikuva
a wu swi koti ku vona ku ri loko xilo xi tani a wu swi koti ku tshama andhawini ya wena na ku tirhisa miehleketo ya wena u languta swilo kahle ku ri lexi swi famba njhani u endla u fana na munhu loyi a nga teka ti-earphones a yingisela ka TikTok. Prof ne mi khensile swinene prof wa mina hlayiseka ku dia ku engeta na n'wina mi hlayiseka inkom so mingisero mgada lona FM va vula tani prof wena u ri yini 0860002543 va etsele hi ntsawu wun'wana ni nga wu twa vulavuriwa hi murhangeri wun'wana wa economic freedom fighters a kombisa timhaka ta ku ri loko mi nga hlayi a mi nga swi koti ku va mi anamisa miehleketo kambe swi vuriwa yena ntsena swidyondzeki swi ta mi byela sweswo ku loko u lava ku anamisa miehleketo hlaya buku se wena ke i le ka xiyimo xa njhani a hi ku tumingisela mina 0860002543 yingisela nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ni hundzila loko se ni vuya ni teka riqingho rero ka 0860002543 ka nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM. Afrika Wa Vulavula. Kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Phela ko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika Wa Vulavula. Ila hi nga kona mingisero mina 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela timhaka tingani a hi ku tumingisero mina 0860002543 mi ri yini timhaka leta mavandla na ku sunguriwa ka wo hi ndlela yoyoleyo ku tala ka wo a swi vuli nchumu ke eka n'wina a hi ku 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula letin'wana timhaka hi ta ti vona loko hi vuya mahungu ya misava se xa ha langutaka mavandla ya tipolitiki na ku tala ka wona kumbe ku vutsongo bya woku swi hoxa njhani xandla ka xidemokirasi mi va twile Professor Themba Sono va ka va hi nyika xifaniso xa hilaha bona va swi hlelaku ha koho swa matirhele ya timhaka ta ku tala kumbe vukona bya mavandla ya tipolitiki xana swi nga va swi vula yini eka wena swoswoleswo 0860002543 ndleka a mi swi tivi ku endleka yini kumbexani na xiphiqo xa tinqingho la le polokwane a ni swi tivi kambe ke yimani hi twa kumbexani ku na un'wana mingiseri loyi nhleka minjhani hi pfukile papa minjhani n'we hi pfukile mina vito ra mina hi mina loko wo vulavula ntiyiso loko munhu a ku tekela nsati hambi ku vulavula ntiyiso a nge wu teki se mhaka leyi ya ku tala ka mavandla swi tsakisa van'wana lava hi nga va tekela mfumo hina hi va hi nga swi voni ku hambombomela hi nga va hi karhi hi tsaka va nga ri karhi a ri tirhi kahle mara a ku na xitshunxo lexi xi endlaka ku tata ka mavandla ku karhi ku Mr President Clerk tshama vulavula va ku loko Khosato na mavandla kiti lava va nga hlangana na ANC va ta hambana no ka ni nga tiso ku rini mara ku avana va ta avana se ku avana ka kwala loko nga suka Khosato sweswi lava va suka va pfulaka tiphati tin'wana va va man'wana va suka ku ka vandla ri hi nga tshemba rona ene ku va ri suka na vona ku ri swin'wana va swi vona ku swi nga ri kahle na vona a va ti tshuvi va ti langutisa lava hi langelaka ku ndlela leyi va nga hi khoma loko a ku ri graph n'we mi nga ya xikolweni ma to graph loko mo langusa graph ya vandla leri fumaka mi ta vona ku ra ehla kumbe ra gonya ke se hi ndlela leyiwa hi le ku loveni ene a ri na nawu ri chava ku enforce nawu ku ri chava ku loko ro enforce nawu va nge he ri voteli ni kombela ku nga tati nemetweli papa ni khesi hi swona
I cancel 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena n'wangu wa wena wu ri yini ti tiri timhaka ka mhaka leya mavandla ya tipolitiki ke swi nga va swi vula yini leswi nga vula loko ka hi languta ka matshamele ya swilo la tikweni reru hi tlhelo ra mavandla na ku tala ka wo ndlela yaleyo xana swi nga va swi vula yini swoleswo 0860002543 a hi tuku hi nga kuma un'wana mingiseri ke hi ta kota ku va hi bola ku losela timineta nhungu ntsena hi ta kota ku ya mahungeni ya misava ya awara ya n'we lama hi nga tshemisa wona hi sesi Lilian Hlabangwana a ni tivi ku swi nga va swi vula ku loko ve a hi na xiphiqo xa tinqingho swi nga va swi vula ku n'we tanihi vayingiseri a mi na ku tsakela ka nchumu loko swi ta ka timhaka ta mavandla na ku tala ka wona kumbe ma ha tingheni mi yo vhema ku swin'wana na swin'wana hi swona swa endleka ku va ku se mi fike ka xiyimo xexexo hambi vo ya simeka mavandla lawa hina ha tingheni un'wana mingiserelo nhleka botswedi njhani vayingiseri epfokeni minjhani vutomi botswedi a hi tlhelelana la kana hi nkichune loko Chris kulukumba Chrisani loko va boycott meeting ya wa Kodesa ne va vona marito lawa ku ri va vona state democracy ntsena va voni democracy leyo vupfa ma twisisa ne hikuva a ku fambiwa ti-negotiations lomu ti-boardroom a ku hi nga fa njhani ti-negotiations amatshan'wini yo hi teka mfumo kunene hi vuta kunene hi wu teka not lowo negotiatiwa mi vekeriwa tafuleni mi hindi povheliwa kunene yo wo hindi povhiwa democracy leyo hindi ovhiwa loko mi ku yo hindi ovhiwa swi onha yini maka swi onha yini protect yi na mandate xikarhi ka yona mandate democracy leyi vi na mandate ku swa sona mi vona valungu va ha tshama tindhawini ta vona ti ri toxe hina ho ya na vona hi mintirho ho hlangana na vo timolweni kusuka kwalano hi ya endhawini ya hina vanhu va ntima hi ya ndhawu vona va ya ndhawini ya vona as valungu mantisisa yi vi na hi ku va na mali ya vo ya ku va tshamisa ka matlhelo ya lama i mandate susu taniya hikuva a ni kulukumba yani a va lava ku ri misava yi va yin'we valungu va handova swilo hinkwaswo hi sungulisa hansi hi leswi va twanini swona se va vutisa kulukumba Mandela a ya tshama 27 years a jele u huma u vuya ku wena u rivaleli vanhu hinkwavo a wu lwela vanhu hinkwavo something like that soon u famba timithini na valungu ku va na timithini ku va na ti-negotiation ma vona va vulini kulukumbani va ku ta va fake democracy hikuva ma vona na vanhu lava rhangelaka mfumo vo controliwa va swi vona ku nga ri na tikhadi va nga na timali ti-business va ta ku na swiboho xihetlo xexo xikulu phela hi mi kuma ku vumbhoni byebyo bya ku vo controliwa va nga vilela ngopfu vanhu va lava loko vo twa va ku n'wina mi ri mi nga va challenge ni metwele papa liya ya n'weti liya hi botet mi vona picture liya ya miselo i Neil Armstrong ne i mana nga n'wi teka picture ku a nga rava leswa inani leswa ti-selfie mikama liya mujeko wa u ri le tlhelo i mana nga wu veka se marito man'wana na n'wina mi tlhelela kwalaho ka ku a ku yiwangi botet technology liyane i mana nga n'wi teka picture miselo no handle ka ku teka picture ni vula ku technology liya a yi fane yi improvini sweswiwani loko u languta movha leyi yi ri koho hi 1950 yaliya na movha leyi nga kole yi antswisiwile se hikokwalaho ka yini swa ha tika ku ya n'wetini van'wani va ze va ya zama ku ya le hansi swi tsandza sweswi ha khale a ku ri 1969 leyi a ku ri holo botet a yo drohiwa le a ku ri holweni le a ku ri hollywood le a botet hlayisekani botin kesini buto amen kesini 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 un'wana hi loyi mingisani nhleka ni khalanga mpfukeni mpfukeni minjhani papa a hi pfuke
Hi ku vona ka mina mhaka leyi ya tipolotiki leyiwani mfumo wa hina wu ndle xihoxo hi ku vona ka mina hi ku pfumelela ku munhu un'wana na un'wana a ti endlela vandla ra yena. Loko mo langutisa mali leyi mavandla lama yi nyikiwaka kotara hi kotara sweswi va swi endlisaka swona, loko a va teka mali liya va yisa service ka vanhu mali liya a swi ta olovisela vanhu swo tala. Ku na matiko man'wana matiko Ai riqingho leri ra tsemini va hala ku hlamusela kun'wana swi hi kambirhi na swona phela ku za va nyikiwa mali leyi va nyikiwaka hi kotara va nyikiwa hi mhaka ku va voteriwile i yin'wana mhaka phela na yeleyo va nyikiwa hi mhaka ku va voteriwile se swi vula ku na vanhu va va lavaka ma hi vo mhaka ko anti 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana mingisero lowu nhleka Ehlekani malume njani? hi pfukeli minjhani n'we Na hlayisekile man. mirini n'we Leya tipolitiki kokwani van'wana va swi phete ngebongwane ku ri valungu va hi khome kahle. I tiyisile va vula ku nga ku vo control-iwa vanhu lava ka hina. Loko la ku swi languta kahle na leswa professor nga swilo swa ka hleketi a va hi nyiki na nkarhi wo hleketa. Va tshame hansi va yi underline mhaka leyi. Swa loko munhu a ntima hi n'wi endla so hi n'wi endla so a ku na la nga ta improve ya kona. Nyike ni xifaniso xexo mi vulavulaka hi xona nkarhi wu nga ta ni siya mi nga swi vulangi kahle n'wina mi fike njhani i cini xi no tsema riqingho siku rin'wanyana a nghena ka mhaka leya 50-50 va fake mhaka 50-50 mindyangwini swa fana ku va hoxile rhambu xikarhi ka timbyana nkarhi lo tikokelanaka u ta hleketa yini vona vo byala leswi va lavaka swona ma swi vona va faka ti-rights ka vana va ku vana va biwa nkarhi lowu a dilenaka swa ku n'wana mi ta n'wi solva njhani vona vo ya mahlweni va fake mhaka tipolitiki loko ko va vo va fumaka tipolitiki leti nga ta fa swona a va nga ta pfumela ti-register ku ti ya voteliwa mara wa swo swa ku va endle sweswi mavandla tipolitiki ma tele ngopfu a wa swa u ta votela yini ene vo va na mavandla mambirhi kumbe manharhu a ma talanga loko va vhota vo khomana va vhota va nga hlula vo hina hi ku ho landzelela vo hi kokeriwa hi tinhompfu va nyika vanhu timali va pfula mavandla tipolitiki swa ku ma tala ngopfu vanhu va suka la ka ANC va suka ni man'wana mavandla ma swi vona so swo tani ku yiwa ka phambeni kona se mi vula ku mavandla ya tipolitiki lama nga le ku sumekiweni sweswiwani vanhu vo nyikiwa timali hi valungu hi swo mi vulaka swona hi sweswi ni vulaka swo vo sapotiwa hi valungu swa ku a va hangalaki va nga vi ka bandla rin'we ma swi vona mara wa ko twananiwa va ku a hi khomeni ka bandla lerin'we leri loko ku ri ku swi nga fambi kahle sweswi vo ngo mfumo lowu tekiwe ku toyitoyiwa a ku toyitola munhu va ka nga endleki kahle ma swi vona ku tshamiwa hansi ku vona swa ku loyi a nga endli swona ku toyitoyiwa ku ri leswaku munhu to huma bandla ra yena swa vula ku dya mali ma swi vona sweswi taxi va to titele ngopfu a ha koti na ku ya phambeni mara mali ya ko loko u yi hola nyamuntlha va yi teka hala va yi teka hala va yi teka hala ya emetweni mani ya mahungu na misava ni khenseli papa inkomo i awara ya n'we eka nhloko awara ya n'we giyani ku sungula stage 3 load shedding se ya mahungu na misava hi nomo sisi Lilian Hlavangwani ya sisi Lili u yingisele munghana lonene FM makombandlela loko u ri nqambi twana la ku rhumela tinsimu a swa ha karhati a swi lavi u ya hala na hala u rhumela tinsimu u ri lomu u nga kona ti rhumele hi email eka mashilakl@sabc.co.za loko tinsimu ta wena ti tlangile emoyeni kombela interview eka chauke@sabc.co.za munghana lonene FM makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlikani khalanga na vayingiseri ni kombela ku hlamula ka leya mavandla yantshwa lama tumbuluxiwaka mina hi ku vona ka mina khalanga leswi endlaka ku mavandla lamantshwa ma tumbuluka i ku mfumo wu na nawu lowu wu nyikaka mavandla mantshwa lama tumbuluxiwaka hi yo mhaka swi kaka swi nga heli ku mavandla mantshwa ma tumbuluka hi ku va swi tiva leswaku va ta kuma xan'wanchumu munhu hi lero le ku pfuleni ka bindzu leri nga ta vuyerisa yena hayi ri vuyerisa tiko a ku ri mavonelo ya mehe a mi ri na Lucas Xidzinga kwala ka Mphakani inkomo but rivalelo na Chauke
kusuka a Rhodes kaya kambe sweswi hi ntirho ni ri laha Phalaborwa na ta kumba tlhelo hi tlhelo ro Professor Sati Botpete mhaka hi leyi ma vona ripfumelo ri tirha ku tlula swilo hinkwaswo mara mina ni ta kumba ngopfu hi tlhelo ra vupfumeri ra Xikwembu kumbe na ni pfumeli ka Xikwembu na vona va pfumela ka Xikwembu mara ku ri ripfumelo ra ndhavuko Yesu Kreste eka buku ya Yohana u ri ndi kombeleni kambe sweswi a mi se kombela nchumu hi vito ra mina loko mo tshuka mi kombela hi vito ra mina sweswi fambani mi ya kombela hi vito ra mina Botpete lava ni buku ya ka Yohana 16 kusukisela kwala ka vo 29 chapter 16:29 mi ya le ka 30 mi ta yi kuma mhaka leyi ni vulavulaka yona ku ri pfumelo ra tirha ntsena loko mo huwelela hi matimba mavona lexi nga ta xi onha ngopfu ka nawu i swilo leswi nga cincaciciwa ngopfu kusukisela kwela va ku i South African Police Force xiciwa va ku i South African Police Service swo onhe ngopfu kwalaho ku force liya swa ku ta vula ku maphorisa ka swin'wanyana va fanekele va yi tirhisa force ku lava ku kuma ntiyiso or maendlelo man'wana ya ku susa xilo loko xi nga ri kahle endleleni yaleyo a ku tirhisiwa force se sweswi ku tirhisiwa service ku faka ku rhanga ku tlhela ku ediwa na unit yin'wanyana futhi nga ku onheni ngopfu kwalaho ka xiphorisa ya IPD leyi langutaka maphorisa yi onhe ngopfu unit liyani maphorisa sweswi ma chava na ku lava ku endla swilo mhaka ku ri ma swi tiva ku ri loko mo endla swilo ma ta ma khomisiwa ma hluphekisa na mindyangu ya vona so kun'wanyana hambi lava fa va tirhisa force vo tshika hikuva va chava ku ri mintirho ya vona yi ta hela ivi va nga ha hlayisi mindyangu ya vona ni mihlekanisi Botpete enhlawuleko mhlangala ka Mninginisi block 3 ni na xiphiqo xa timhaka ta ku blokiwa ka swibokisana swa gezi hi va ka Eskom ma swi vona loko ni ya xava gezi makuleni ri vuya ri nga ngheni hi ku xibokisana xa ka hina xi blokiwini ene a ni swi tivi ku xi blokiwa hi namba mani ma swi vona loko mukhegula na mukhalabye la ka makhelwani va tlela va ri hava gezi ene gezi va xaveni mara a ri ngheni a xibokisanini munhu faneke ya ka Eskom a ya unblock-nula ni twa swi nga tshamisekangi ngopfungopfu hi ku a va hi byeli ku xiphiqo xa ku va ku ri yini sa ni kombe mi hi kume vo vanhu va ka Eskom a ta kota ku hi hlamusela ku kahle kahle ku endleka yini ku swi tikomba nga ri vanhu vo tala va ri laha timhaka ta ku blokeliwa ka swibokisani hi va ka Eskom inkomu hi hlikani ka nongonoko wa Afrika wa vulavula Botpete mavonelo ya mina hi lamona mabandla lama nga tala laha Parlamente laha se va swi vonini ku ri hala ku na xinkwa a yeni ya pfula ya pandza switandi se ko pandiwa switandi laha Parlamente ku lo sala siku rin'we tiko ra hina riwa bu ehansi hi sala hi langutele hi matihlo na mina na tani ya pfula xa xitandi kwalani ni tshama ni ta kota ku kuma mali ya mfumo hi leswi endliwaka la South Africa sweswo ku fambiwa ku ya pfuriwa switandi va nga tirheli vaakatiko ku hluphekiwa va swisuwana ka ku ya mahlweni hi sweswo khalanga ku na swin'wana ni vele ku pfule fambani mi ya pfula switandi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela Eso swo mintsiro mngana lona FM akhensa swinene kwa ilombe ndleve hi vuyile i 10 minutes ntsena ku bila ora ya 13 nokora ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela inga siteka riqingho rero yimani sunguna nkhensa n'we mi nga rhumela ti voice notes akhensa swinene ku va mi endle tani ku va mi kha mi yingisela se siva ka Mninginisi yika hi va vitani va ka Eskom kove loko swilo swa ha ri kule mitwingara swi nge endleki va vitani va ka Eskom va ta tshama kwa ivi va tlhe va tshembisa ku va ta xava nkarhi va ta vuya futhi va ta vulavula na n'wina hi rindzele vo va xava nkarhi sweswi se hi nge hi va vitani mahala kamalo hi va vitani mahala hi vulavula na vona hi ku hi timhaka ta mphakelo wa gezi se va tlhe va kombisa na timhaka ta kule ku cinciweni ti-sequence numbers va swi vule hi mavito ya vona va ku munhu un'wana na un'wana ta languteriwa ku ya ka Eskom a ya nyikiwa tinomboro tin'wana ta 20 a kota ku ya fika tiphancha laya ka xibokisani xa yena se loko n'wemela ku pfuna makhelo na n'wana ku nga tlheli xinyamini yingisela na Afrika wa vulavula masiku na minkarhi ivi mi tlhe mi ya ka Eskom sweswo a ka ha ri na ku hi va vitana futhi va vatili va ta hlamusela la a ku ri mani kambe lava ni rivele kambe vatili va ta hlamusela kwala se va nyikini nkarhi va hlamuserini hi yo mhaka hi ku minkarhi hinkwayo yingisela na Munghana Lonene FM mi ta kota ku va mi swi tiva ku yiwa kwihi hi ku loko mi nga yingiseli Munghana Lonene FM mi ta namuntlha mi fika mi ku sesilawa mu ku
hayi kombela mi lavela va mi kuma va lave khale hi kwa mingisela Themba mentwini sesiya anayi nemihlamuri leswi swihundile 0860002543 ayi ku tumingiseriwa mina tsundzukani mavonelo yan'we ya tshama yi ri mavonelo yan'we a ku rhambana sweswi ku va mi endla tani n'wana mingiserelo i ri kahle leswi swa ku tumbuluxiwa ka mavandla mo tala ya a swi fanele hi swi vone ku suka a tikerekeni loko munhu o va na valandzeli vambirhi vanharhu a ri na mali u simeka swa yena a ta dya kahle hi ku rhula ku nga ri na munhu la a n'wi kanganyisaka hawu mi hehla ku yini la mi hehla ku na le kerekeni loko ku sunguriwa kereke vanhu va lava ku dya i ndhavuko ndlova tisa ku u vonele rero swi nge koteki ka laha ku va ku ri ku totiwa vanhu va lo vitaniwa hi moya lowo kwetsima ku va u rhangela kereke ai twana na wise man i ri yini wise man msimeka i ri hi ye day ku rin'wana ne i ri bopet leswiya swa ku mpfula swi lo kotlana a ko va nkarhi wa yona ku ayaya hikokwalaho ka hina a yi nga ni vhiki leri nga hela tshikani makwanga wise man futa hi makwanga mavondlo tshikani mavondlo wise man a hi ku tumingisera mena 0860002543 a hi ringeteni loko ri na un'wana laha inhlekani tshikani botbet xikan'we na vayingiseri va munghana lowunene ahe xikalavita xikalavita la mitirhenla mirini we botpet ni la ku khoma liya ya ti-political party leto tala leyi ni tshame ni swi vulavula kwala no ku hina vaakatiko va South Africa tiko leri a hi ri rhandzi hi swo swi endlaku ku hi pfumelela vanhu lavawani va endla ti-political party leto tala letiwa a ku fanele ku va hina community hi phushaku palamende hikuva leswi swi nga ka swi nga humeleli ku i mali ya hina ya tax leyi va fundaka ti-political party letiwa leyi va nga ta printa ti-ballot papers hinkwayo leyi va nga ta endla ku va increase na ti-voting station loko ri ku ta increasiwa so a hi ri rhandzi tiko leriwani ene hi mhaka ku lavayani va fomaka ti-political party i salary va lwela salary i swi vulavule kahle Professor Sono a ku i ndlala hi ku munhu wa swi tiva ku loko ni ri na support nyana yitsongo leyi nga ta nyika tivhoti ta ku ni ya palamende 5 years yeyo yeleye ndyangu wa yena u ta uri ku dyeni ta va ka ha kuma salary n'wina mi nga n'wi vhotela mi ri ku hluphekeni hi lexi xi humelelaka laha South Africa lano kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve xiyimo hi xo lexo hikokwalaho ka yini vanhu va nga swi voni ivi va tshika va ku hayi hi nge ku vhoti wepete na le phata ra mixaxaxa i ri sungulako hina hi ta tshama na vandla ra hina leri na leriya sweswo i mhaka ya ku ni tshame ni vula na ku hina vaakatiko va South Africa hi tale na nhova i nga ri xi xa right na xa wrong a ha swi koti ku xi vona ku hi xihi hi ku ni vuya back ni relate ka back ka liya ya nawu i ncini xi alaka ku hi hanya vutomi lebyinene lebyi byi amukelekaku aka munhu un'wana na un'wana mativa hina hi dirayivhaku la madorobeni ya xanisiwa laniwani leswaku loko roboto yi nga tirhi loyi a nga na nkanu hi yehe a kotaka ku dirayivha a humelela hi mhaka ku a ka ha ri na nawu hi mhaka ku a nga tweli munhu lowun'wana a nga na sympathy ka munhu lowun'wana hi langute makhwiri ya hina ntsene vanhu va South Africa a va nge swi koti ku no hi nge ku vhoteli wehe hi ta vhotela heriwa hi mhaka ku a ni ri swi ya hi ku sweswi wa botpet ni nge xi vuli xivongo xa mina loko no pfula political party ku na maxaka na vanghana na lava va ni twisisaka va nga ta ni landzelela swi fana na ku landzela mfundhisi hamba mi byele ku mfundhisi loyiwani i dyisa vanhu tinyoka mara still ku na vanhu lava yaka va dya tinyoka tetiya swi fana na swo exactly a hi swi koti ku hambanisa xi xa rhongo na xa kahle hi leswi hi problem leyi nga na yona South Africa leyo ene a ku na laha hi nga ta ya kona hina hi tshama la Gauteng hi swi vonini mi vulavule hi Tshwane Metro Joburg Metro hi leyiwa na hi ku rhuleni a ku na coalition leyi yi humelelaka a ku na service delivery botpet hi le ku xanisekeni ene swi imagineni loko xi ri ka national government ku ta humelela a re a va vhoti kahle va lava nga tsaka ku va lava vhota kahle xikalavitini mi twini khensini inkosi
Aye, ile ka 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela 10 timinete ntsena ibele wara liya ya 10 tsundzuka mingisero mena hiteri famba swin'we ku fikela ka hafu ku bele wara ya 1 ka sekelo kuse ya ka manga msava ya tihloko ta manga msava ya wara ya 2 semta mngene xipanini xa dzumba ra mina hi ai ngobeni na vuhumelerisi bya mchangani hindlela le loko i tshamelani ngele ku hasheni riko wa sungula ku swivona ku impela se nguva ya Christmas yi koho va ya hala vanhu va xava va khome mabondlolo ya swakudya va khome swambalo swi tikomba ku vana va vove le ku xaveriweni se loko ri ku a wu nga swi tivi Christmas yi ta fika hi wo tshame kwatini xitsanana loko n'wana a rivala ku pfula rivanti kumbe ku pfala rivanti o chingeriwa le kaya le hi mhaka ku se vanhu va langute timhaka toleto ta ku va kwatele ku Christmas ri fikile naswona ri va jumini kambe sunguleni hunda hi laha ta va heta ka riqingho rero ku ya mahlweni ka 0860002543 taka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus eka ku haxela thwi kusuka a studio 1 agiyani nhlekani wa siku ra namuntlha na ngivona ncindana a hundzuluka ku a presa laya layini ya vumbirhi a ku eku hi kona ku ta kokorokela wena ai mina vele cindana a mina vele kambe msuri tano mingisero mkararo FM nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka 0860002543 kumbe mtirhisa mathevela DP @sabc.co.za kumbe handle ya X ya @Afrika Mungani hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we hi wihi mi khomete timhaka eka nhlekani lowu hi nga eka wona hi ringeteni un'wana mingiseri hi twa ku hi nga va yena ke ku ya mahlweni nhlekani mi amukeri ka Mungana Lona Hayi khala ngamfukeli. Papa, hi pfukile hi ngovo. Hayi pfukeli. A khensa. Yeah, a ni lava ku dzamba leyi ya timhaka ta ku enforce nawu. Ayi. Mina no va na vonelo ro hambana na lero vo tala ni voni nga ku maphorisa whether i le mapatwini kumbe maphorisa ya lama hi nga hi le ti-police station ya lava hi vitanaka maphorisa ni voni nga ku va le ku ringeteni ka ku enforce nawu why ni vula leswi khalanga va ta tshama va kha va ku byela ku makhotso ya tele hi fane hi humesa vanhu lava ha lo tiyisa le va khomiwe hi mhaka ku maphorisa a ma ri ku enforce ka nawu ivi va dzina ku va gweviwa va tshama ivi va nyikiwa tiparola na swin'wana na swin'wana loko ni la ku tata ka leyi ya laha mapatwini wena khalanga before maybe ni ta ka le mapatwini ku na vanhu lava nga ha ku dlayiwa Mpumalanga va duvulana na maphorisa ku na vanhu lava nga duvuriwa a Randfontein because police were enforcing the law and vona va duvula maphorisa ya tlherisele ya va dlaya so kuna issue leyi yi nhluphaku nyana ya ku during the time of apartheid a ku enforciwa now okay fair enough van'wana va nga va swi vonisa sweswo mara kuna area yin'wana yi ni karhataku nyana wena khalanga ya ku a ku biwa vanhu hi nkarhi wa xihlawuhlawu maybe ti-police station lati nga talangi maybe hi nga yi volunteerelele kuna vakhalabye lava a va ri na tinhonga leti va buwe ngopfu va mhana hina khalanga va buwe ngopfu vakokwani loko va vutisa vakokwani va xisati va ta ku byela ku mukhalabye u vuya la yo suka kwala na kwala ni biwa hi nhonga ku na vakhegula lava na sweswi va nga ta ku byela ku hi buwe ngopfu and endzhaku loko va bisiwe sweswo a ku endliwa yini the then government leyi a yi ri kona a yi endla yini because a swi karhi xihundla ku va vasati vile kumbe hi tirhiwile hi vakhalabya whether vakhalabya a va decomela kumbe whether a vo lo tikwatela mara va mhani na vakhegula hi nkarhi wa apartheid va biwe ngopfu van'wani va ha ra mafizila lama a ku za ku nga khomiwa munhu a ku za ku nga enforciwa vakhalabya va lava hi byela ku hi ze ni ba kokwana wa wena ngopfu ni khomiwa then kambe na mi twa leswi mi nge le ku swi vuleni kambe yin'wana mhaka leyi fanele nga yi rivali hi leyi ya ku ka ku biwa ka vakokwani wa hina mina ni hanyini yana hi nkarhi wa apartheid ni ngo ka ni nga hanyangi nkarhi wo leha kambe ni hanyini a swi ndle ku tlula loko ya ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni hi ku a hi chava no khigetela mafona xi lexa xa road sign lexa xo tsala ku 60 ma xi vona
a hi chava no xigetela xilexiya a hi chava no tsema dirata ya a hi minkarhi ya hina a hi husa a hi ti endlela swidiratana leswiya swa tinsimbi leswiya swa tidarata ma swi vona a hi nga ta yi tsema dirata liya yo tsema purasi ra ka Manghena na le ka Matshila a hi nga ta yi tsema dirata liya se sweswo hinkwaswo langutani sweswiwani loko mi driver hi patu ririmi ri tirhisaka ngopfu R81 va vekele ka ngani dirata yi kha yi susiwa leyi a yi sivela ku tihomu ti nghena apatwini yi kha yi susiwa hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku un'wana i yi susile swi tiveka ku yi eka nkulukumba lowo dlambadlamba kambe ku ndliwa yini ku nga ndliwi nchumu ma yi va mhaka kona se swi va swi tolovela lexi xi nga kona wena khalanga na ku twa khalanga wa mina mara vanhu lava vo ka va nga landzeleki nawu a va ti va huma ematikweni yambe hi tshama na vona lava tsemaka tikhebuli hi tshama na vona vanhu lava tsemaka tidarata hi tshama na vona van'wani va tsema hi va langutile hi endla yini the question yi kwalani ka ku swi nga endla munhu a kha a tsema darata mara law enforcement agency nkarhi lowu a nga ri kona a kusuhani ku ri na sambu la nga tolovela ku dlambadlamba a tsandzeka ku ya dlambadlambela maphorisa ku n'wino ni n'wi vonile mina khalanga loko a kha a tsema then the blame yi nga vi ka government blame a yi vi ka mfumo wa hina yi tlhe yi va ka hina tanihi vanhu ku xiavu lexi hina hi xi tlangaka lexi hi nga we have played our role hi xihi ku lwa na sweswo ku ri nawu enforciwa it's true it's fair enough khalanga ni yima na n'wina loko mi vula ku a wu chava na 1 2 3 because a wu swi tiva ku swi sweswo swi ta ku hoxa a khombyeni mara hi leyi wena khalanga corruption a yi nga talangi ngopfu na loko ku ri ka yi ri kona yi nga tala ni vula yini ni vula ku a swi nga olovi ku hi nkarhi wa apartheid i nga kuma i khome license i nga yanga driving school sweswi vanhu vo tala va khometi license na ku driver a va swi tivi yes because loko hi vulavula hi ku enforce law ma traffic sweswi ku na tikhamera to tala khalanga leti ti nga kona emapatwini loko nghena va mbombela leyi tivaka hi vo Neil Spruit ku na tikhamera hinkwako na kwala va pulokwana wa ti vona ne le majoni tikhamera leti ta tindlayi ti enforce ku va ku languta ku na vanhu vo tala va a court ku na vanhu vo tala nga ta ku byela ku ni tsandzeka ku register movha ya mina loko yi expire because ni fanele ni ya hakela mathikithi lama ma va through tikhamera leti nga vekiwa leti ti nga pfuna ku enforce kambe xiphiqo xi tlha xi fika la ka ku mi ta khomena ndlela ku hi ta kota ku fika makumu hi ta nghenisa lowu hetse a hi fambeni swin'we khalanga ntiyiso xiphiqo xi la ka ku phorisa ri nge vi kun'wana na kun'wana a ne kambe a ku pfi ku va na xifaniso xa ku la a ri kona ku ve na leswi nga endleka ni nga mi nyika xikombiso sweswiwani ni kume papila rin'wana ro lewula ni nga tsaleliwa rona ri vulavulaka hi timhaka ta ku ka vanhu va le ku kaya ka yeni hi tavern leyi nga fika yi simekiwa xikarhi ka switandi a sasela mani xikombiso ka papila leriya swi tlhe swi kombiwa ku va yini le police station se loko ku ve a ku ndliwi nchumu hi sweswo hi tavern leya ya le ka mahlohlwana swi ndla ku na loyi a nge tiyani na yena a twisisa ku yini ku na yena a nga tindlela ya yena a fika yi veka kwala tlhelo ka yini ka Akani high school hi mhaka yini hi mhaka a ku ndliwangi nchumu leswi sasela mani ma swi vona se a ku fanele ku pfa ku va na xifaniso xa ku namuntlha luwa wo dambadamba i ndli tavern ka mahlohlwana yi pfariwa hi mhaka ya ku a yi landzelelangi milawu kumbe hi mhaka ku yi kavanyeta vaaki swi ndla ku na luwa wa ka Manghena a swi tiva ku heyi swilo leswiwani swi ndlisa leswi lexi hluphaku ni rayiti ngopfu khalanga ni yima na n'wina problem leyi nga kona i ku na hina tanihi vaakatiko hi va hi ri divided ka mhaka leyi a hi fane hi yima hi lwa swin'we loko u cheka sweswi nge ku na vanhu ka mahlohlwana lava nga ku rileni hi no nyika example sweswi ni nga yi nyika hi tavern i ta kuma ku kuna van'wana lava sapotaka huwa yaleyo kumbe ku hlupheka ka vanhu lava leswi nga ku humeleleni ku na van'wana lava swi seketelaka vo ka va nga riki na problem na swona maswona se yi fika laha i kumaku ku vaakatiko lava humaka va raiza mhaka leyi va dlina vona va victimiziwa hi mhaka ku na vanhu lava nge ya i sambu lowo dlambadlamba ya nga na problem hina van'wana a hi na problem khalanga i ntiyiso kambe a swi nga ri na mhaka ku i sambo nawu wu yini yes kwala mi nga kumi ta kona hi kona a swi na mhaka ku i sambo kumbe mani kambe nawu wu yini
ni vuya kwalaho ka ku ri corruption yi tele ku tlula khale hi mhaka ku na vanhu lava nyikiwaka timali va nga hi enforce nawu mina ni vula ku mfumo a hi wona wu nge hi nga enforce nawu i ti-officials leti tirhelaka mfumo va tsandzeka ku assista mfumo ku enforce nawu hi mhaka ku loko tavern yi ri kona ku ri na problem for instance maphorisa ya nge tsandzeki ku ya enforce nawu ku ri whether va yi pfala kumbe njhani mara again khalanga ku na nawu lowu ni nga twa van'wana va ni byela va ku tavern a yi pfumeleriwi ku endliwa a kusuhana kereke a kusuhana xikolo namuntlha ti kona leti ti nga ta endzhaku ka swikolo na tikereke the question i ku ti approve njhani ti-tavern teto se yini vuyisa kwalaho ka the corruption ti kuma ti-tavern leti nga teka nkarhi ku approviwa ta ha yimele ku humesiwa mali ivi ya ti-approviwa ivi loko tavern yi akiwa vaakatiko va endla yini va miyela loko se yi pfula va sungula ku vulavula the question yeleyi i nga tshama yi vula khalaka next to Capricorn School high school kuna molinyana lowo wa green yini u nga ku pfula laha kuna byala a kusuhana xikolo a swi tiveka ku laha ku na checkers ku na maxopo yini na byala byi kona people keep quiet loko yi pfula hi khomi nge vana va hina a kusuhana byala yi akiwa mi kha mi yi vona mi nga object maswona this is the problem leyi nga kona ka hina a mi object ku mi lava ku vuyeriwa Nemetri Themba danke khalanga Keseni loko ka umerisiwe incindane Eric Mabas mina ni Khalanga Pet Mathebula ehlangana na kona nakambe munduku tisela wona kusuka studio 13 Polokwane sweswana ni rila a studio 1 agiyani vana na siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya amahlweni a ni fambisana na Patrick Shaya amchinini kasi le a studio 13 a ku ri na nkulu wa munhu incindane Eric Mabas mbana siku lerinene mi tiphina na kona ku dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswi hi sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimsekwini hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane tata